cerita yang jani mentiwas ke umah nemen di kain kengkase jangan begini di pesta di depan balang tamak di kramo sarang sami tanam bagian buan balang tamak iri hati kuring indri maling ibu nanti dari pantai murah lugai ibu nanti dari pantai murah masih lugai ibu nanti ada aku liru yang lugai. Suksema antogala sandikati bering titiang wasan titiang keadaan reni perwakilan saking ST Dharma Yuwana Banjar Tusan Desa Tata sani mangken titiang jagi mesato Bali sani mamurde mentiwas teken mensugi. Nah kene kone satu aneh lari dingehang barang-barang aduh ketuturan satu mentiwas teken mensugi. Nah ini mentiwas anak itu saja tusing ngelah apa tusing ngelah rerame tusing ngelah harta berana gegaene terang luas ke alas yang alisang lakar ada kepekan ia tiwas nanging solahne anak melah saja demen metetulungan demen menyama beraya tusing iri hati tusing demen bobok tur tusing jahil. Nah ni ada berbesikan madan yang sugih ini anak jek demen san iri teken menyama demen bobok tusing demen menyama teken anak tiwas. Kah cerita yang jani mentiwas ke umah nemen sugih lakar ngide api anggo nenyakan kene kone abad nemen tiwas. Om Swastiastu Mbak, Om Swastiastu Mbak, Mbak sautina bahan men sugih ani mare bangun. Om Swastiastu. Tiang Mbak, tiang merikilah kami di api. Apa? Api naik ajan sama tiwas puting api sih kan? Tiang ide api mai lakar anggun tiang nyakan jani. Bahan mentiwas kanti tengah tepat jukine nak putune liur sajan maresia gange mini dewa ratu bak putune kadirasa orang iya sugih puting kutu sugih gelange liur sajan jani subesuot iya ngejukin putu kati tengah tepat bange lantas iya ngide bahas acrongcong lagi pesan kena nemen tiwas bangang ide bas acrongcong jani ada jakane jumahne nginggalang il men tiwas mulai lakar nyakan basi entung buing iya men suge metlik sikat mini dewa ratu bakal tak ngefutu yang gedene buin abesi nginggalang il ke umah nemen tiwas kengken sih cai megarapan ini ada kudu abesi kecak di boi canggih gimo amureun nah jani luyak kaki basi canggih ane bang ijang tuni pocol di canggih mang tuni gae sing pragat bane ini dewa ratu mo basi mare subejakan dia. Nah, entuh semua uliang, kadang sudah dibahas, kadang sudah dinasi, uliang entuh uliang.
nyani mar kenal dinasi enggak ngabo kumuleh nemen sugih buen manine buen iya men sugih hidup tulung teken men tiwas lakar ora inen numbukang padi nya iya men tiwas numbukang kanti tengah iya numbukang padi ka upahina baas duang crongcong lega pesan kenah nemen tiwas jani iya kal buen ngidangyakan ngidang isinin basah tadi iya kanti tengah tepet basang cedok laut numpuk padi bange subah pragat bange lantas ajak men sugih bas duang crongcong lega pesan kenah nemen tiwas ngenggalang iya mulih neke jumahne jakane basi ento subah jakane tembukine ban men sugih ada latah dua jemah ke latah ento ban gedek pasangnya ngenggalang iya ke umah nemen tiwas kengket si cai megarapan jak sing bisa megarapan sajan lama tiwas orang ini ngejok kutu nu ada kutu di bawah cange jani orang yang nunggu padi nu masih ada latah dua lama tiwas jak sing bisa jani kuliah nanti bahas ini dua cang-cang ento suap bincang lagi dia tulang dak nyai lama tiwas aku sing bisa nge jemak ke bahas ento abangnya ke umah nemen sugih sebab kena nemen tiwas nega iya men tiwas bengong ngenahang jadi ketiasane bahas tu singelah nyakan buong isinin basang buong ngeling iya men tiwas ngenahang ketiwasane jani nah kan cerita yang jani men tiwas duas ke alase ngale sang lan paku sange ento lakar adepe teken men tiwas ke pekan ngale sang iya men tiwas bakat abese jemake sambil lange ngale paku sakep teke sang kijang sringkin tiwas kemudian itu prasa kesiap ya men tiwas kan adik makana ya men tiwas kene ya kijang disembunyi ngejar batas men tiwas pan kesiapane ada sang kijang ane disembunyi yang kali ngalih sang terpaku anggonnya ikeneng ngalih sang ajak paku sangilah terhadap tiang tepekan paku nilang terangkat tiang darah nasi saut buen sang kijang mai palkang nyak nyeluk jet nirane nyanan kelbang nire nyai mama lantas isi tiwas nangis enu ngejar batesne makin jet kijangi ngejar nuli mana tiwas tu sing idang ngomong apa hampuren mares seluke terkedeng limane liu misi emas terselake mimih lege pesan kenah nemen tiwas marah iya ranuna siksema hilang sagetan sang kijang ngenggalang iya men tiwas mulih limane liu uang emas selake mulih iya naka jumahne ngorang iya teken pianak nih iya man emas terserah ke liu gue manine ngenggalang iya kepekat lakar ngai gelang jungkung kalung menggenap legepan pesan kenah nih naka jumahne kepekan iya men tiwas gue lakar meli darang nasi ter meli bahas kerjaan nih
ban men sugih seloter matane men sugih noleh makana ya men sugih kene dia tiwas ngelah penganggo penyakit itu ijo yang kemana nah jangan kalau coba alih mulai nih ijo yang memalik dia namanya nanti coba tak konang penjepane saja nih men sugih ke umane men tiwas lakar metakon ijo yeman penganggo sarwo bunga metakon iya ke umane men sugih tiwas ijo caiman penganggo sarwo bunga gitu mesahut lantas men tiwas ini mau icang ibi kan ke alase itu nepo icang san hidang mbak hidangi ento bisa munyi mbak tianggen kesiap oleh hidangi ento munyi nak bernilis mbak tiang seken-sekennya orangnya itu tiang nyelak jet hidangi nah makan celak tiang ini dewa ratu mbak man tiang emang keselaku ayo kene imen sugih bang yang kene bang simpan dia ya sugian ini jangan laki harus jangan ya masih tuh pang lebih sugih menggalang iya men tiwa men sugih mulane nah icang kamu leh sing melat sing cang enok kene nyanyi ane liu kene cang liunan ben lah menggalang iya mulai ben manine tak selamae suba iya ke alase lakar ngalih masih ento lakar ngalih ikijang pangemain iya emas sarwo bunga cara men tiwas aduh basang tiangi sakit tiang konen medar sampai lange ngalih sak nah teke lantas sang kijang sing enyen untuk krosok kali jani mesaut lantas men sugih iya basang tiang sakit tiang konen mendarah sebab keluai tiang Riki konen mendarah menjani ujang ditu kerasa nak ditu sing ada nasi ujang ditu tiang Riki alisa bakar ada tiang kepoker nah mai mama selok jet ni deni kelada ke bang dini wih bang lega hati nemen sugih galang ya ke jet deh sang tidak sing ngunya apa ben cak langsung seluka sakit jet kijang paide men sugih bien paide mai uyak duwi uyak padang babak belur men sugih bener ke di luar pangkungi marele banget limane men sugih ling ya men sugih ide tulung ide pengampura ampura tiang kau sing kene buin ampura sambil aku ngelim men sugih gitu tur laut ngelepeteng ya di luar panggungnya sing ada nak nauna di subane iya bangun negak tolia wakne subuh babak belur subuh sing mampu kalau jujur megang men sugih mulai negak jumahnya men sugih gelem terus gelem sing warna ke gitu lantas men sugih mati karena gelem nah gitu nyenaki ane demen iri teken timpal demen bogbog iri hati sing demen teken anak lacur nah jani suba ye jadi lacur suba mati sing ada nak ngerengua tiba-tiba jak mengejang lagi tendados demen bogbog tendados iri hati nggih wanta sapunika satu sane dados kebaktian kitiang plungkong Semarapura kirang langkung titiang nunasi nampura Om Santi Om